Fise umutima nicyo tungafise kuko ni nyuma y'imyaka 10 nzabanye gukunda mbaye ntihari. Oh yeah, I'll be waiting, 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 I'll be waiting. Oh my baby, oh, I'm ready now. Sonde na chewendo monya, and you come, and you come, you come, yeah. Ote wendo monyoka, and you come, you come, you come. Ote wendo monyoka, and you come, you come, yeah. Ote wendo monyoka. Aburai, tuza kukora byose ubikora yibuka aho utakuja hose wirinde guhemuka. Good morning, Lord. Good morning, Lord. Newcomer. Ça gatuanze ndimbe yo kuja kuri morning love ko yani twaronse opportunité yo kuvugisha kuri yo. Rero harimo amajambo menga ari un peu compliqué. Genre nzofate kuingona. Uingona n'umunyi. Uingona niyo nawe cumva nimba waraciye kwa soro mwibarabara. Nimba waraciye kwa soro mwibarabara nyene nawe cumva. What's up guys, bonjour, bon après-midi et bonsoir. Ici c'est Bella, micro pour Magic Channel TV. Nkuko mwama mubimenyere je nizeye ko mumeze neza cyane gose. Twebwe nga muri Magic everything blessed tumeze neza sana. Rero ino musi duse umwinvite ari special, ari special. Rero reka ndamvuge mbere ko tumwakira, baje tumwakira. Yitwa ni ndagabasha ni Diedone ndayikengurukiye. Mugiryo iryo nizina ry'abavyeyi aka ntuze ya diwani atarasirimuka sibyo niyo mpamvu uri gucanze niyo mpamvu jyanje kunsanganya diyo karibu. Asante sana muri Magic Channel ndishimye kabisa. Urishimye? Yego. Umeze neza? Umeze neza cyane. Tuva bien? Yego. Nakibazo nakimufise. Chekese gusa kumbe yari ngubisa cece igote gucara nagikemuye cyose. Ibisigaye ni bon. Ibisigaye ni fresh. Ni waneze. Kandi cyane rwose kabisa. Wimva gute none? Nimba fresh na imvura yagiye gato ariko nyene igoti yacikikemura nyene ndumva komeze fresh. Uvuye muri teka music kutegeza komeze fresh. Okay. Tuni teka nitagira inkomanzi. Okay. Iteka nitekane. Itagira inkomanzi turinde ibigo bw'ijoro. Ivyo Hakana umuntu akabavuga kera nyene ngo turinde ibigo bw'ijoro ngo iteka nitagira inkomanzi. Ikatwagezaho nyene. Iteka niteka bitagira inkomanzi ushaka je mvuye mu iteka bisigaye ko okay abuye iteka n'icubahiro hajya yego umuntu afise iteka niteka n'umuntu w'umuntu nyene afise icubahiro yubaha abandi akunda amahoro like D1 arakunda abantu tsaratangura jo ikiganiro tushaka kumenya umuntu avuze ati ngo D1 n'umuntu ameze gute uwo mudekriva gute D1 artist yaciye ku ishuri yize yamaze manite hama yize no ya production gatoya akabona D1 nyine ubona ngaya muri teka music amaze gukora involvement bamwe bazi arandazi aramaze gushikira yego muri maka ni wonye nta migabe invest afise aruruzi oya yo D1 tuzi numwe ubundi atazibwira ati ubundi azaza bari D2 yego vrema kandi rero ntiyaza cyo shwana azabari D2 none muri Diedone diwani ryaje riza gute nabacu bivuganye ati none muri Diedone diwani ryavuye mu gute havuye mu nyuko ryavuye nka kuri D hama wani gihereza bivuga Diedone D itangura ce niba nakariya ka one nakagira mu cyongereza je no musuma asigaye ko Scott ndayike makora mwese mwaraje Scott bagweze ke kabisa yego vrema ke the mic jawa no nyuka nyuka ati yondiri yego iyo ndirimbo ni favorite song kwe. Wow, thank you very much. Rero hari ibintu byigeze kuducanga n'abandi n'ibiki tukavuga ati D1 yaririmba umunyuka. Yego. Umugara twe tuvuga ati twumva umunyuka kuko niko n'indirimbo yitwa. Rero nakatubwira ngo yango ni newcomer. Okay, birasa umva navuga newcomer Tewe n'umunyuka umva nisiguro giste iyo nuze ya but newcomer bisigura umunyuka. Like ni yagwe ku ruvangu twageze kirondization. Ukirondization y'ikintu yo kuvuga ushaka kuzana ikabutura ngo capte bakagutera ati capte ikabutura kumbe rero navuze ati
newcomer nta muntu uvuga ngo umunyuka kweli gakunda tugigize mu kirundi basi kuvuga ati tuginde mu kirundi tugiye kirundi cy'icongereza ariko umunyuka nyene gisanzwe kinahari muri internet cyo bamubagaye nyishika muri internet bamagaye umunyuka ko ari umuntu mushasha ahantu byo basiguriye mu nyuma tiwe umunyuka kare muri internet kandi umunyuka kwa itanyukama nivyo ego niko banyise ndubateka niko kwijana je kanye nani bijaranze yo ndirimbo by the way raryoshe je it's one of my favorite songs asante sana nenda zabisa mabere were kumunwa dasana mama kumunwa ngonda chabisa mabere bere kumunwa dasana mama kumunwa ubundi toto town sinibumbaguza umuji warangoreyeko nambara pocket down yeah oya baby tuze ndagutembeza ubigarije ndazi kwinyonga ipira zigasigara inyuma oya baby tuze ndagutembeza ubigarije ndazi kwinyonga ipina zigasigara inyuma wavuze ngo banze fate kuingona kugira mbanze nkure wavuze ngo banze fate kuingona kugira mbumugabo oh my baby yo I'm ready now anuzongera kwidoga enyukama ngo jewe ndumunyuka enyukama yeah ngunda chabiza mabere kumunwa dasana mama kumunwa ngunda chabiza mabere kumunwa dasana mama kumunwa yes newcomer sasa katuanze ndimbe yo kuja kuri morning love ko twaronse opportunité yo kuvugisha kuri ndego rero harimo amajambo menga ari un peu compliqué genre nzofata kuingona uingona n'umunyi uingona ni nawe cumva nimba uraciye kwa soro mwibarabara nimba uraciye kwa soro mwibarabara nyene nawe cumva eni basashimye kivuga cyose akora kuvuga ngo yana ngoma ko kumugongo w'ingona man nimvuga mbabara amazi mako kumugongo w'ingona no sinavuze sinashimye mvuga ngo kumugongo w'ingona kubera cyari guca kingura kuvuga cyo bwate ku w'ingona umuki umugongo ntabwo ari umunwa ntabwo ari amaguru umugongo w'ingona kandi rese cyangwa nayo muruzi azagira wenda yije kibanze mukorereko atikanye mukataga ndizotibica ariwe kumugongo w'ingona ako kumugongo w'ingona rero murumogi mitabi cyage ikintu nyine dushaka kuvuga kyaguhindura nyene nuze ya situation kyaguhindura nuze ya uko warumeze before ugahinduka ugasanga ari ibindi bintu ukoze utari kuba wakoze utagafata ku kantu for example nk'akabia wenda azigafasha aho uvuga ibintu ayo mitoma yo kwica umuntu nakufata ngira ari indi droge yiwawe nyine ko kuyungura karara kandi kaje ntaza ariko ayo nyine niyo mpamvu kumbe cyera niyo mpamvu bagene izina ryanje tuvuga rindi asante sana merci beaucoup kabisa urasumsize canke uravyimenyera vyose bari anyishe ku ruhande ko no manager numva byose bamwe ati umviza wambaye nk'umunyuka asubira muhira wabaye Toto Town yego vraiment asimutse acambwe ati wabaye Toto Town subira wambaye go uri diwani rero fo kwambara nka nta manje barizi iryo zina ntabwo wanje papa wanje kwa Kamara igeze narayizi tigeze ko barizi kamaga diwan kwafunga none gashaka ko bamwe masako kujya marageza ugatego nafunga ko papa nanje ngira ndondereke kuvino ndakwiye imbere yuko tuja muri morning love hari ukungene genre ari kiganiro dukora cy'umuziki turavuga genre duhariye tuvuga ati kweki diwan atigera tera swata genre umuhit maker kandi genre si wa muntu uvuga ati ngo ngora amazi igihe kinini gose ngo aririmbaye tu hawo usanga ndakimaze gusa byuzira bijyanye tuzijyanye no kibazi ari kimaze nka bataraba genre bataragira hugeze ni kibo baririmbye bageze ku ntambwe asante sana neza ko ni kintu nakuze mvuga ati ni ndoto yanje nakuvuga zimwe mu ndoto zanje ndiko ndazigira ko distance nako sinumva ko nta na diposa ndakora kubyindoto zari zisaba ariko sitandoto zo mwijoro kazi ndoto zo mwijoro usanga abandi roteye kujyasinzo ariko ni za ndoto zo mwijoro usanga umuntu avuga ati jewe basi ni ndoto ndabutubye gute mu gifaransa les objectifs ama principe ego rero mu byo ndateguye kuba bindi muri jewe numva ko nshaka gushika ko kwisi kuba chanza kwisi Imana yashiriyeho nta diposa ndakora
yego rero navuga yuko akari inyuma karahinda aho rero birahari. tubaze ko nataraje kursi rimwo Yego. yora fursa isigaye reka dugetinga nuko cyane gose none ejo urumva ibanga n'iryo nuko bo ibanga nuko nzi icyo nkora nzi icyo njejwe kandi akitondera ngivuga ati iki kintu nje kimuvuga ko canze ku isi no kubujumbura cyamwe ruguru kandi nshaka gusubira ruguru abadasubira baza bananiwe n'imana muri yaza barimo nagenze nibavuga ngo byase nzoduga oya tutapembania rero nzofira ngaha rero nigeze gukora ngaha nigeze gukora tutiye mu possible nzozikoresha kugira ngo je mbone uko nabaye wa muntu bashaka ko mbawe zando tutenda zishitseko namara hawo yego dio harukungene jo abantu baba bari malebo mu bikini biki jo usanga hari akantu ko kwidoga ati twebwe uko tuba tubishaka siko bimeze urumva ibintu nk'ivyo wowe niteka muri bon tuwe turi niteka nyine amahoro ni mesa tuwatekanye anyway gusa ibintu by'ibikorwa bya ibintu ntuze ya ubona nkaho urashaka kupanga umunsi ndakora iki kintu wowe bwawe nyine kagikunda kandi wagipanze ni kuvuga ari ikintu chance ntago bisigura ko ejo kitazokunda je nyama tujushima ico office ico narose nico n'Imana iba yashatse ko noronka ico ntarose nabwo ari ciwanje maybe hari ikintu kiri ciwanze kijoza muri kazoza ego nuko biba bimeze niko bimeze nimba ari kuri bimeze urambwira reka tuze muri morning ni indirimbo iryoshe cyane asante sana felicitations mwari muberewe clip ni nziza koga ebana top asante amajambo yo n'ibindi n'ibindi bitu nje ndashaka kumenya no kwiyansibiration y'iryo ndirimbo ya muri hari umuntu nyine nkawe nanze mugabo okay wow hari umuntu nkawe cyangwa ntabwo ari wowe ariko hari umuntu mu gitondo nyine yandikiye ngiye yavuze umushatsi nk'uwawe tetre yandikiye akantu nyine ngo morning ashiraho akantu k'umutima agatima ka rouge agatima ka rouge tukabona kandi kuri safe ari kwambara utuntu twa rouge ngo aho du rero maze kwandika nabyose muri studio mu gitondo ndibuka kandi mu gitondo cinja muri studio umunsi mbako nayo mfise umwanya kuja muri studio sinagiye muri studio kwa kajambo maze kugera kuri studio usanga hariho beat nyine bakoze ibakora ikora numva nyine ran sound nyine z'ukuntu uvuga ati bana ahantu kweri ntabwo byo kwijana cyavuga trust reka ngira nuzeya itwa trust beat producer wanje ati reka ngira nuzeya ndumukire mbishinwa hari ibintu haririmba ata amajambo babifise nyine maririmba nyine nyine bifise nuzeya muga melody ya cyane mbaje makajambo ngo morning love kandi mbo wa mutima ndabona page na love je kuri mu ata mutima urako ata mutima akoretse rero umuntu aririmbye naririmbye amajambo menshi ashika nimbara atatu harari mu jambo morning love kumva birasona mene cyane ati hey teboro y'icoding man ndashaka kubindirimba tigira i4 mvuga ngeze ndabirimwo menga sibuye menga sonde cindikodiya kandi gapati kimbere gato ndaza ko kubwira twayiririmba nanje arakano gatangura nko cindagenda yego kaje nyine kundi niko katanguye niko naririmbye ntangira kuririmba nyene rero okay ndimba numvira aci negeza ngena negereje ahantu nyine nza kukubwira twayiririmba kinata buke naje mu gitondo yaciye mbyuka mu gitondo kora cyo ndonka inspiration yuzuye mu buryo bwagutse mu kindi gitondo mugabo mu gitondo mbana umunsi hari ku mugoroba ndibuka twagiye nagiye mu gitondo yose manje yakoze ku mugoroba sawa maze gushama bya bishimwe numva hajimo kana morning love hakunda kavuga nyine kuntu nyine kora kakankorera umuti nyine rero ku mugoroba cyane recording mu gitondo byose nza mu gitondo nije nazinditse kuri studio ntace 12 ndahari kubera inspiration ari bizi cishiramo chorus shiramo na pre-chorus cishiramo na verse ya kabiri producer yaje kutasanga naje kuramo muze verse ya kabiri ahubwo ngira ngoze kindi ndashira mu mega byakwiye but reka ndabigeza hego kwe nawe yavuye none wari morning love waramushimiye basi mu nyuma uwo munabwo namubwiye ikintu c'amateka wa muntu ubu namubwiye ko byagaje bati indirimbo yanje hora yinyibye ati toga no gutera muri ibyo nayo kwivyo gute waranyibye indirimbo nuko yakumye ambwiye okay aravyarezo kame mu kumva ikintu gita inspiration yego kabisa ndaramushimira ahubwo rero je pa kwanagira ni igete ntabwo ari none bigete naho vyaheze gute reka je sibazo nshaka kuba igete ukuntu nyine ngira wari umwijogonyoro wari umwijogonyoro wawe utumva urebye hasi wari umwijogonyoro oya muri make hari ibintu runaka umuntu ashobora gukora akabibamwo ni kubera ko ari reality sibyo for example ushaka gukora n'umunsi ukora amenga nyine kumeza no munsi you are proud of you you are proud of yourself sibyo but another day ugeze nko mu myaka nka 40 ngahe kavuga kumenga wari umwijogonyoro ganani aho kijya gibona ko it's a reality
Okay, I have a ariko question. jewe nyine mbona ngaro mwijeganya So was that true story canke byari ibintu bira? yeah byari byukuri Seriously. seriously ndio byukuri Ndio nukabutu. Uretse gusonda ko DJ man haraba ibintu byinshi. Oya ngo diwani Santa ni beze rero jo ma Santa sinabwa mvugisho gira ndabibaze vya vrai. Sharagenda ubaze nazo vuga ko yo. Urero mbajije diwani. It's a true story. Byari byabayeho kandi kubera abanye na jende mbona nani bagira ningoga ibintu nkabiri yabikaba ubunye mukasugera haragaze izindi morning ro ubunye n'ubunye narumunyuka wawe urero okay ibyo yasiguriza narumunyuka this time Toto Town bo basigaye banyita Mr. Mitoma romantic boy mva ko ayo mazina so yembera ko nongera kugira bya bintu byacagiye okay erega romantic boy jogira shwa kwari kuri uririmba indimbo ziri romantique erere bana félicitations kabisa ari umwana morning love itangura good morning love. I just wanna tell you that I love you so. What I say gute kwijoro ryose naruseye hageze ku mugoroba sinoja kuryama namenye uko wiriwe bivanye n'uko wiriwe ndara neza canke nkarara nabi bivanye n'uko wiriwe ndaronka amahoro canke nkayabura ndaza kucukumva kakana okay kakara kibuka ozo diwani n'ukukimara ari muntu watubesha akudonera ntabwo mbesha yatubwiye ati ngo bivanye n'inge ego uko yiriwe bivanye n'inge umukobwa yiriwe harara neza shakarara na umusha kumbya tewa be nakurose kuniri no bose hari umuntu waje aramfata ku rutugu turatembera nk'iminota nk'itanu abageze muri ari byose bibuka kubikura ndabona ko igoti ndambaye nzabashika ngo nyine konyene cyangwa konyene nama wese nkura ahubwo ndabusanga yamenetse mu gitondo nakabeze ariko yambwiye kuba ni mubabaro ambwiye atangiriwe neza ati nagiye ndafungura amanize nakoze examen ayitoye wow tsafuka te n'umundo tumutoza usanga ndagwatoza mu gitondo sasa narasaba mwarimu w'imitoma nyine umbwira ati kakatoma wavuga ubu nanjye nazanye kandi kabazo vuga je wundi kagaca kaba kanya wewe abantu mutarabiro makabira ina idona ari mu rukundo kandi arurimwo bien indirimbo kuvuga biragaragara no masagaragara ntazobona n'imwe kurambesha amaso rero nayanyegeje ari la ndashaka yabona nayanyegeje kugirire iryo chorus ibyo uza gukora byose ubikora unyibuka aho uza kuja hose wirinde guhemuka good morning love wirigwe neza good morning love wirigwe neza yego ati ibi byo uza gukora namba ari wowe ibyo uzakora byose uze guhindura kuri D1 justement aho uza kuja hose wirinde guhemuka ushaka kugenda ahantu wowe nyine wowe namba ari wowe nyine ugahura na Scott hari ukabwira jambo nyine ugasanga wiragiye yuko hari promise wasidutanze muhira wasidutanze yuko unkunda wambaje ko nabaye neza urambaza nene tunarose ko nabonajemo umuntu tunarose se je nabona aciye mbize nagerageje aciyemwo mbaga ati bino byabaye no kongera byagenze rero usiga promise nzi yuko utaza kumemukira aho uza kuja kuri kwanyamvira rero wirinde guhemuka uza kuja hose aho uza guhura nabo wirinde yuko wumvire kuja kuri kosa ukimvira ko ukora kosa izina rya njye neza diwani ukakekona juste ga gato gusa kacekaza ka diwani umutwe tustapinga ngabanye birakomeye ibintu birakaze bane b'Imana uko nyene uko tugira kuri verse ya kabiri ese warose twubaka rukakomera tukabyara hungu ndetse na koga tukaba amakara tarubeya izo ndoto je nizo nshaka kumva ko wandoteye hamwe zitobizo ntiwiri kurambwira jewe no kurigwa nabiyo bivanye n'uko wiriwe
ndara neza canke nkarara nabi bivanye nuko wiriwe ndaronka amahoro canke nkayabura ibyo uza gukora byose ubikora unyibuka aho uza kuja hose wirinde guhemuka good morning urigwe neza good morning urigwe neza muze mubyare hungu na kobwa umva nibyo mondrerere kaje kadade wari mu muntu uramaze kubona umuntu for example ujya muntu wawe nk'ubuya wumve yuko yoba yakoroteye nyine ibyo nyine ugasanga umubyeyi roteye muvana mukubitana ahubwo akubita ntuzeye ari nka Scott kata Scott yakukubisa amakofi yakwiruka wote ntuzusore kuramvugisha sinabona kukubona naye mugihe ndoto zawe zazi uko mubaza ati waza tuje imbere y'Imana n'abantu tukubaka rugakomera tuvyara hungu nakobwa ugasanga yarotevye ibintu urababa urakubita kugira ati byo bintu rema urone kuzenda mu ndoto kandi zari indoto ariko nibyo arindabyo muko gusa akubwiye ngo narose guca ndagukubita twangana nifuza no kubona muna bisengera muja gusenga bati je tugiye kwa pasteur dusengere twangera gaturuko ibintu bitaranga gose yego kabisa kuba yuko ibintu byo maje cyane akuvuna mu ndoto tuvuga ati jewe wabisanga no mu buzima busanzwe bigiye kuba atari no mu ndoto none tuje imbere diwani ndacase kibazo kuri morning ama location umukobwa wakoresheje n'umu director yakubwiye ati uyu mukobwa it's your type canke ni uvuga ati umukobwa ni indirimbo ni script birajanye nuko bimeze bo jewe n'umwondere wamyirondere na urondera neza vrema uko nandira nkawe nyine imbere baby mwarayibonye morning ndamwirabe baje baby umukobwa yarasa neza baberewe ajanye na diwani cyaje gusa nuko byahereye hajya byashoboye bandanya basi diwani binagarura washaka bandanye gute ufise morning love n'ubundi nyine byaguca bihara gusa kumenya umaze yifuza kumenya byo bandanya nyine ukuntu aravyumva nawe ubuzima bw'umuntu uzi yago muri video tukabandanya kuba ngo kujyanye tukabandanya na morning love reka byose birashoboka ubwo urumva diwani urumva ashaka bibandanya kandi morning love ari uziki cyambabaje rero ujya mukobwa ni kwabona ko byose sanza ari indoto gusa bon biraheze kanabana ujya video ugira yarambyuye yego yari indoto zari indoto narababaye urota neza buryo gusa nota neza vuba urota neza gusa cyambabaje uko ziya ndoto atari za nyazo mu isi nyine n'umuntu niyo mpamvu ko bwatebye ibintu biza kuba byo kweri Namba neza. Gusa diwa narota neza. Ndota neza vuba. Najya ndota kuri murota muri mucayi. Twimbere neza. Nyene muri bari muri romance yakajagari barwa kayishaje wazi. Twaje n'ibiri kari twimbere neza. Murota neza. Ndota zacu nziza cyane. Anyway muri video tijyana tugeze umukobwa. Ageze umukobwa. Nanje izo ndota narose neza muri road. Chebye ndotera. Ndota umukobwa audio ni ndota. Bo ndota z'umuntu ashobora kwishima muri kibazo cyane zanye muri video umva ushobora kuba tugutandukanye. Je gusa ndota zanje nizo muri audio. Okay. Ariko we munize muri video. Aho usanga cyara twagiye mu ntuze gatuma twagwa n'uruzi cyatuma mu ntuze mu bwato. Jiwazi. No murota neza ni. Kutota neza. Kuri video wanje warose neza Imana iguhezagire. Ntabwo ndoteye nawe. Ataragara. Urandotera guco ariko ntote ku bandi guco. Cyo gusa. Kuri diwani gusa. Oya ntazi aho usanga ubundi umuntu akacafuye. Oya abataruje nta kibazo. Ni boko don't ask morning love kai don't ka kumuducanga. Morning love ni bon. Sivyo queen video zaraheze mwari mu inzozi zaraheze nzokwishura ko bizo nzokwishura mu nyuma nagaruka reka tindire ko bizaruka kazo indirimbo nziza cyane video asante sana kabisa yaganiro felicitation kandi courage mingi sana asante sana ko ari deep izo nonante rero tuzikeneye ashari ibintu bishushe ndashakora akazi kenshi cyane hano hose diwani hit maker asante sana ko unyasiga wa comparanda bojey. Wow. Kai Double J n'umukozi. Cyane gose kabisa. Bavuze bati ngo Double J n'umu hit maker. Ubwo mukurikirana ni diwani ngo dore kuva tangura kuririmba ntarigera tera swat. Wow, thank you very much. Urumva radushaka zo 9% uzawo mu depasse. Urumva tuzokora boss kuva no kumudepasa gusa. Nifuza ko je nawe cyangwa n'ubundi muntu akora neza mu Burundi
twabona umuziki w'ubu wasohotse hanze mu gihugu yego cyane kuko kuna umuziki wanze twumva ugasanga tuza baririmbye mu Rwanda 50 Kenya tuza 200 muri Tanzania tuzaririmbye nk'ijana natwe yemenye baririmbye nk'ijana bo mu Burundi yego vraiment kandi abarundi tuzaririmbye babizi ni benshi cyane gose ariko inosaba supporting everyone supporting ujya umuntu afise ikintu runaka afise gishobora guhesha iteka igihugu ujya umuntu nawe adafise ikintu cohesha iteka igihugu tumushize imbere bazumva ko atamuzi kuriyo atamuzi kuri mu Burundi nitwa shimbe umuntu afise ikintu cohesha iteka igihugu bizotuma ari hano bavuga ati kumbe bari abireka dukompete twiruke nabo hari abantu bakora bavuga ati hari ani wacu wana haka Diamond nabonye kugira umuziki w'umuntu winjire ngaha muri Tanzania kwasha ngo subu kabisa kutwe twaragwanye kandi umuziki Imana yaduhezagiye wayi twebwe Imana yaduhezagiye igihugu ciza hari abantu mekanye mu cayi ni heza cyane yego cyane kandi yaduhaye n'impano nyinshi zitandukanye izo mpano rero tuzikunda twebwe nyene tuzisupporting zijabuka igihugu tubinjirane ko birata none gatwa binjirane umve tubemeze ati twe turashoboye ati hariyo post Jisha ya post yinze avuga ati ngo D1 ngo genre ni tala ya vrai arabizi umuntu afite tala genre ikomeye tu ariko arahimiriza abantu gusupporting yavuga ati ngo ngo why mutamubona kandi ubona yuko ari umuhungu atekeye Imana igiri uwo ige post yonye genre wavyakiriye ngo rataye yuko ari abarundi benshi bakunda kuri ukuri mvuze ukuri abantu benshi abarundi benshi abafana b'umuziki cyangwa abashabiki b'umuziki mu Burundi benshi bagira ubushabiki kandi umugenzi wa naka ashaka kuri ikintu kibi tujure kizamara ciza ibyo rero ibintu nibi cyane nimba ari umugenzi wawe ukuri kandi namukunda yakoze ikintu kimubwira ati abantu bakosheje next time ikosore ujya mungu yakurushije kompeta nawe mu bikorwa apana mu nzigo Nunu kompeta mvuga kuvuga ngo ngenda yari yakoze show mu kanyere mu bifu n'ibikino kompeta nawe mu ruvu nimba yakoze indirimbo nziza nawe irukana nawe mu gukora indirimbo nziza mu kompeta nawe kuja kugira kumuremukira cyangwa kugira guti bikini bikini nyene nico gituma turabona umuziki wo mu rutera imbere umenga bagwanira bo umuntu abe ngaha no dushaka ko president ngaha hano nta bimerita ntabwo bideservinga mugabo dushaka ko hamerita kubera bwa bushabiki rero ibyo bimaze kubaho navuze ati kweri Imana ishimwe cyane gose kutavuga amen cyane ntabwo ati je vraiment ndabikunze cyane gose kandi abantu nk'aba vraiment bubaho niba bakeneye mu gihugu bavuga ukuri bavuga ati cyane gose du supporting impano apana kuvuga D1 gusa hariyo n'abandi benshi ariko tubona impano z'igihugu zifite icyo zazanye ega nanje azokigenza wanashaka mitome here mvuga ati burande ngiyafasha abandi gutera imbere ariko umwanya ngifise ibyo byo gukora ndabikora niyo du supporting D1 n'abandi baririmbye bose bafise gute bafise ikintu bazanye gishobora guhesha iteka icubahiro igihugu ego d'après D1 naravuze ibintu bikomeye ari n'amatwi ndimwumve ari n'amazi nuko nyene bavuga mbere ko turangiza ari akantu bakunda kuvuga genre ngo urafise kuvuga ndirimba nk'abanyarwanda nivyo canke bari nivyo nyene abarundi bamwe batagira dufise umuziki mwiza rero umuntu yakoze umuziki mwiza canke umuziki dufata nka umuririmbyi indirimbo bukumvira sona bayitiranya n'indi ndirimbo z'ahandi hantu kubera batabazi ko bamufise uwo muntu rero bafise umurundi n'umurundi ni D1 ntabwo ari Kinyusi Melody justement nivyo Benefit yavuga ati ntabwo ari Bruce Melody ntabwo ari Medi ntabwo ari Christopher ubu ni D1 this is your talent iyi ni impano yacu n'igihugu bifesi ni impano y'igihugu ntabwo uvuga ngo impano ngo hariya munuze mu Kayanza ni impano y'igihugu c'u Burundi nuko kumusapotinga urukora ngo hariya ibyo ntibikwiye n'umurundi style musohore n'igihugu niyasohoka agasohoka igihugu ni iteka ry'igihugu umunyamakamba arasohoka agasohoka igihugu nuko nyende rero ntusapotinga umuntu ngo nukwera ngo avuke iwacu yakoze nawe mubwiye ati wana naro wanje bamunshorera je ijya byabampaye nzo tumaye gusubiza gusa umunsi wakoze iki wakoze ikintu kitari ciza kugira ejo azakora ikintu ciza justement akantu rero Benefit yavuga ati aho karagaciyemo ngo muri di ngo muri D1 na Bruce Melody ngo ndega Benefit avuga ati muri Bruce Melody garage turakaze abantu bakomeye ngo turarangije rose ikintu ushaka bado Bruce Melody n'umuntu n'uma inspiration wanje n'abandi bari kuvuga umurundi wese akora neza yawe umurundi yawe umunyamerika uri ukora ukora umuziki nkawumva kwisi nkawumva ubu ni inspiration yanje niyo muzasanga indirimbo zanje ugasanga umenga ndiko ndasa nk'uyu kubera iki inspiration z'abantu bose na double J urimba nkawe bashobora gushika yanyispire byose nabivuze cyane nuko noshimira Magic Channel ku mwanya mwampaye mubaho cyane gose
Ndikunda bikunze. Ndikunda bikunze cyane. Rero umwanya mwamaye. Mwe nabandi kugira ngo tubandanye kugira gute gutera imbere. Byinshi nabivuze sinubisubiramwo. Icyo navuze nuko boja kuraba indirimbo kuri Teka Music niri. Cyambere baca bagenda subscribe, comment, like na share kugira ngo bigende gute. Bigende neza. Hanyuma akantu kanyura kazi. Yandi ba morning love ni wacu ni wanyu. Ni wacu. Murabukunda rero mushire wawe ujya mu office. Uza kumuha audio kubera ko ramwipfuriza igitondo ciza. Mwikira kalinka ati aya majambo uze kuyakurikiza. Ndayagutuye. Aza kwigwa neza azavuga ko akunzwe kandi yarose umuntu wanyawe kabisa atari romantic boy. Asante sana. Tutazobakorera urumva ntibo. Ndi tungushimire cyane. Urakoze cyane rwose vuba. Abatwara kumwe na Diwan mwavyumvise abantu bagaje kumviza Diwan canke mwamukurikiranye n'umuntu atarotaye mu muziki n'umuntu ari kashiramo inguvu zikomeye cyane gose uyatwiye ko ari deep also donc nanti tuzirindirane igishika cinshi cyane gose genda mugire subscribe kuri Iteka ni Iteka Music Iteka Music ya mumfollow kuri Instagram Facebook ni Diwan ego Diwan ni D uziko navyibagiye ni de kanwa karambize wani gero ku majambo amurenze ko kanwe gatandindwe urabibona urabibona nawe kamera mumfollow basha mumfollow hari ukuntu gubinda kuraba nyine yanavyibagiye azoguma do ibintu bishushe ko deja umurinzi y'umufoloyinga ku ma platform yiwe uramenya ko agira kora ikintu gishasha uramenya genre ivyo arimwo ivyo agezemwo vyose nyene uramenya ama actualité yiwe etu rero genda mumfollowing etu numu hitmaker ntigera atera squata ntigera tumaramaza nta na rimwe asindirimbo ziryoshe rero genda mumfollowing mugrese twa kuri Iteka muce mugaruka kuri Magic suratse ko turakunda cyane bro boss wacu rero ciao